Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Umentri rangba ka jilla u konvert ki sangma ula khot i ka jingekren baka sengmenta kasni ha ka bakala don ka jingekren ka basani bha ha ka yingsa jong u halor ka ni ka jingsha khang ti mau ti shiam. Yathu u president ka local truck association uba agent star kurkalang shakilat pathai khubor ha shillong press club menha ka arpo ardrit unaila. Ula pentip baka sorkar kelasya banti mau siap kat baka sorkar kanang penkre banwan ra ye ka jing penkala ha ka bayadai bat ka Meghalaya Minor Minerals Concession Rule MMMCR. Uba ijensta kor kalang uyathu umentri rangba ka jilla ubalabat hi ya katnat klau batnat marpo khendo ula kular baka sorkar kan sawanra ye ka jing penkala ya ka MMMCR ban Ailat ye bati mau ti siap dagaba rim klem da pendon kam machine ha keju kapor ka sorkar kan wanra ye ka jingpen kelaya ka MMMCR. Ha ka jing ekran bat menteri rangba lakran shai badan kam ban penrung ha ka nugu ka rukam ba onam khanglat ban ti mau ti siap ya ki bati tang ulingka bat mokhiu klem da pendon kam ye ki kor ki machine kat kum kane kejuk ka bamenta. Hagani kasngi laya kran bai kitu kiba kit tang hapo ka district omdei ban pan shalan kiba ai de kitrai kuari ka shalan kantrai kam tangi kitu kiba kin Bangladesh bat Shabar jong ka jilla ne Shabar jong ka district. Haka form H kaba ngilaju keren moro si kata ba ya kini kikali kibakit mau kecil kiba penham tang nasional hasinong lani tang na district ha district lani tang hangni hapo nang ba shulong kami ong kata nama ka local consumption ni karpat ban pelaj no ban nom kentup ha ka rules 26 ba om dan kam ban ai ya ka transport jalan ya kikali kin magkit siap kibakit nang ne hangni kami ang nama tadi local purpose. Lagno ya itu kibakit siya kiway parkistir siya kiway pada kiri kum si Bangladesh kabagi hapan niyo ya ka export jalan batang kata. Di kata di kecing kerpat kabagi labu Ahmad Cusian dan bahkan di kami memorandum kabagi labu kerap mengi di layu cicil bahan na di lengbar ni news mamata ni kuat kan ban kerpat banyak teman-teman sekalian ni buat ni na meeting ni pungkot no ni wan ribut si yung tumesta katar bejing poin pan ni stang meeting bejing keren kalau lo babania maha pat pas mutana nomor sengap ya ai ke ai cuma bejing ke nagalan jong siam ula singkha dalade la ai ka suran singi ba wan lam kuslain nagalan jong sarkar kan proses no kalau ya keniga amendment ban simplify ya keniga triple MCR ki rules di badan haka kat pasya But plus nangka pada ngilak samini pada ba ya kini kinong tray gijungi kibadok kibam kodwar kibam dan ke machine ke behe kibam kodwar bandio ikama mining list nanti ka kore pamit bakin kentuk langno hata rules kabalai ka exemption rules kaba on I exemption pada ya itu kinong tray kiba tray dakata kabang ong katin paring ka traditional methods kabumut ba kibam pendangkam yakini kinu ki machineries kat kum kujuk mata kum biji sabi bat kiwe di kor ki pusilo bar kum ta tar kabang ong kabang saya ong mani di pada nang kan tindri yakani terus kaba nagalen tusian lo ong yon silkhia kat bala ban tersat lang hak rules ri lene ha inu ibenda jong rules jong terpad MCR banbu ya ita I kendong baya kinong tray barit barya ki bom don ya ka mesin ke behe nani ki bom kot bor ba on tersanglang anta bakim don kami syu pande ya ka kuari pamit nani ka mining list nani on sya ya ki ban tray kum ba ki chu tray tamba om dei pat de ban tray dakaban pentoy yaki kendau sya kiwa dut lani kiwa he
lene ban penduk no ya ketelong lene ya kino ki cing tei nam lene ki jingdan ki jingbo jingsat kaba labu dan ki menbarim nama dah ka cing sak nam ya ka cing ong tanrai jong ko to jeka jong dari ti kustur jong ga cai bendu ban kum ta ki commission kolong ta kum ta ban kum curu harus sudah ru om dei bakin ti ban penjat kaman ketak ban penjat ya kesuruk lene ban tendak ya kanala halu ban ketak no ya kesuruk ban tendak dari on pikir tan hak berdei bat ki benda ban penek persa ya kemarin di Nagaland Jerusalem ulah singkhiar ban yakteren departemen ba mendakat ba ka amendment Nagaland kesurukan dalam proses om dei syuk pandang lek pendik ya ki try pa ki batre kabah kamdan kanu kecik ta ya kemarin kata kadeka jinge teren meneh